Mundu musisia wa Mutongo TV niwe kwa atu wako kana watinda nesa muthenya wa umuthi na indi usuvitwe ni mwiya yivinda ingi ni ya vika na indi ni saasya unenania wa imwe kwa imwe na vala ndi ya Kenya yende na kumeta kikuu cha Mututia Musumbi wa katatu wa nthi ino itu ya Kenya President Mwai Kibaki na hola honethiwe atiwe ni thayu kwi wa katano na ivikia na kuthiumuwa kwi wa thanthatu musi kwake othaya na nicho gitumi umuthi nethiwa na ivuso ya kutambuka na kukomana na umwe wa kwatangania na Kibaki na wathukumie na Kibaki kwa ivinda ya sanike ndo isi thiani twamanya gwi Kibaki ya mundu aili atakwa ala twekie kumona twamusoma mavukuni angitweka kumwiwa ku tumemeni twetha na ivuso ya kumanya nesa yu twina ivuso ya kumanya nesa nondo twina umwe ulamethiwe maikwatangana na indi ti ungi ni munini wa Ngavana nthini wa county ya Masaku engineer Francis Maliti na ulawe na meama kwitikivela cha Ngavana nthini wa county ino ya Masaku nitwa Erastus kithuku anzomo tutamba ninginya muthia kwa kilungu kiki mwanya na indi tunena ni kwesela ili itatu kenda yimwe 5 namba utumeni mukuvi vatende vina nthini wa mitandao Facebook Mutongo TV na nthini wa Twitter @Mutongo TV KE @Erastus kithuku na indi #tutumie vilingi wa mauvo nthini wa mtandao wa YouTube Mutongo TV Stock FM official na yini no cha musesia tutambanye nginya muthia mheshimiwa karibu sana nthini wa Mutongo TV. Asante sana Erastus. Na indi kwa evinda kuthienge tukomana mundu ni mioko ni oteti indi umuthi nienda muno tunenie kila kiende na nienda kwamba kunenga mwanya tutanamba kwambia wambe kunenga ne ngeri cia kusia ukia kisio kwa nondo wa kikucha Mututia Musumbi uthi umwe ya Mwai Kibaki. Be nienda kunenga na labera mbesia kwa familia ya Kibaki pamwe na marafiki make na ndu onthe ma Kenya na dunia yonthe nundu Kibaki mundu wa dunia nundu wa utiwa ne musumbula tunamwendete muno. President Kibaki ula niwe wai musumbi wa gatatu wa Kenya nola wekie maundu maingi ila wai musumbi pandu wa miaka 10 pa nthi ya Kenya niwe thiwe ukono munene kwa nthi ya Kenya na indi ndinanga nditungia mubea kwa serikali ya Kenya ile tongoiwe neo President Uhuru Kenyatta nundu wa undu mosie kutethesia kumasya mwe wa Kibaki ninguona serikali niende na kweka mivango meseo pio nikenda tumasya Kibaki ta musumbi wa Kenya na yakatu musumbi wa Kenya mundu wa ngumba na wekie maundu maseo muno la wa musumbi no nelo tai musumbi wekie maundu maingi ba Kenya kuti na ukwati wa kana vindani yetu ende na kumoni Kibaki mivango ni kwe kwa meseo nikenda umawenesa wa thanthatu. Wow, nendi ni karibu muno nondo ando ingine methitwe mayelesia hanange mata masiwe meko mwithe elsumbini mayelesia mausiola Kibaki wikite maundu maingi kisomo chama na maundu ma ukwati kuokela maundu ma boda maundu maingi Kenya methiwe maivikiana kweta Kibaki eki indi interview yaku ni special nondo wene wa thukumie na Kibaki na mwakwatanga na kwa ivinda ya saa yukulia kwani mheshimiwa ulilikana musumbi ulotutie Kibaki atawe mulilikana ata notonyo mwetata. Nienda ulilikana musumbi Kibaki ta mundu umwe unaye na maono manene muno ma kuhusu pala uchumi wa Kenya wa ile kuthwa we na maono manene ma Kenya maile ikala maisha ma muthemba wiva na ningulilikana President Kibaki ila na thengeanie nake kwa pakuve ni kwambia mwaka wa 2006 ila vindani yuna athukumaa Ministry ya Trade and Industry na Kibaki ayanaete strategy yeta economic recovery strategy nundu osa 2002 the blueprint ila si atumeka si economic planning si ina kindu teta district policy ya district for rural development na kwa Kibaki asenzia yakalande ona strategies ya development ya ithukumanesa asenzia hazia ni twithwa metuki na kindu weta economic recovery strategy ila
the implementiwe kuma mwaka wa 2004 na yakambaka 2008 na within that time ila yaende na kuimplementwa niwo vision 2030 ya konziwe iwe kana Asia nikenda Kenya ikwate maendeleo kwa mitoki ni lazima tuwe na roadmap kana nziela tukwesela nenziyezu ithethwa na milestones tikasia twabikabana mwaka muna tailethwa tikiteki TV kama mwaka muna tailethwa tikiteki kuya atilanganitwe na miaka 5 ila titamindia mtamu miaka 5 mpaka 2030 na nethe wana ipiso ya kwa poindiwa na kuthukuma tauma wa director wa vision 2030 wa usaubia indeno na kuimplement maundu asu twabangie ta serikali indi kindu kimwe nenda ulilikana Kibaki nacho immediately atwiko musumbeo nunai muthukomi wa serikali misala ya andu ma serikali ya indi pio athukumi ma serikali maani ya misala ongela misala alimo ongela misala athukumi ma serikali ongela misala ndo alama athukuma katika parastatus wethe aju athukumi ma serikali ma mesia kaba ma kalame na ivo na mae matona kui bank me abine wethe na maithi bank mundu akosa loan mundu kama sala ikanini kila kingi weki reforms katika serikali immediately osa mobizi ma serikali methwa mekiko mate orderly nigwethwa maethwa me well funded wanda ugethia a senior officer in government dekalile kiti kibela cha thelile na ni very senior government officer obisi cia serikali ite curtains mobisi ma serikali matena sio ndeu na mwebe chono kimwe na mundu lokwa obungo no la the most senior kwa huo na ndo alama public moka serikali mai matona kwethwa meba ndo matono yeteti lakini Kibaki asia mobisi ma serikali mathe na mathe na eto reforms also sia performance where kila ministry ni kunewa performance targets kana ni chauma ile kweka within one financial year na inde no muidhimwa muisiwa mweketata at the end of the financial year. Sindu inge Kibaki white is very drastic. Ni kweba announce immediately at the president there will be free primary education. Na now zizia ngona some of you are beneficiaries. Ma free primary education. Asia itene madhe babizi wa primary majumia maelo in the primary schools nigenda ma construct classrooms na mayo wa mabuku. Lakini Kibaki asia that should stop na chaungama na yeke resources katika primary education asema yakakwepa kila kingi weki nikicha CDF ndiye iko lakini one engineer Karoe a motion in parliament kanani kwa ileva na constituent development fund na ilaya bikiye kiwango cha president kusaini asaini mbesa siambe ulika katika constituencies na mbesa isu ina kilasi waenda kundukumwe in the constituencies ukethia siana isi ya class kimwe anduma class cha class 3 megeto class kimwe na class 4 na inde no bo weketwa ngale no onge weketwa masietiu ane mekwina na mkemwalimu ongezomethia safu nundu kuya classrooms kwizila kwa CDF ilasi sia kwa mitoki kindu kingi Kibaki wa pronounce immediately ne ilasi to free maternity ibetizia the maternity sia iva kwa uweza gwethe ibetimbingi ni usia ya musinondo maina mbesa sia kutoa mama maternity asia maternity the free kindu kingi wekie ne maundu maboda nune ilikana nondo na katika ministry of trade ni watukililye niki tutathesia koti wa boda ukethia nisioka si tena court nikenda with my youths na ndo inge matona kwa afford kuwa nundu bindane yuni ngulikana motorbike mono tauma ngilima na ile siaimo nundu wa cost ni kwethwa sia expensive lakini ila court wa theiwe
ende no boda wethe ani sioka na mayuthi maingi wethe mena maundu makwe inondo asia maundu ma boda ona ene ndene methiwe mena ivuso yeso ya kwisa ndamba kwa wisa ni sia laisi nondo wesa ithia yukute boda yuko hawo yukwangelekanyo ukathi kundu na green interior wisa ithia kamota ne koko kotwaba kuni kindu cha ikisio muno indi ndo ambosyo kaba kwa vision 2030 kwi andu meka akwa vision 2030 na mayele awacho chune chawo mivango ya vision 2030 yeye va kuvikia oyu matambia mailanja ata ma vision 2030 vision 2030 ni mvangola wekiwe ni President Kibaki na serikali yake vindane yu ni asai 2008 wakuhakikisha kana Kenya ni akwata maendeleo kiwango cha withie nitekalata nthi ya sia mwingo na example ya nthi langwenda kunenga ni Imwe Malaysia, Singapore o China, Brazil nundu wa nthi isu South Korea wa nthi isu withia mundu awa nuntono ya kaito ona mbende na mbesa withia kila mundu ebandu ba yukoma yani mena shelter na withia baikana kasia waku kakabisi woi school kwa kila mundu weku no soma mudui nanja na ni asene weze ba Kenya sindu isu yika kwa kila mundu kwa maoni ma vision 2030 ne kana tibi kama kwa 2030 kila mundu Kenya akaendwa atona ku hospitali awa akaitwa na kila mundu Kenya akethwa ena shelter kana bandu tona ithwa utona ukomonesa na kila mundu Kenya akethwa atakoma nanza nondo leuwevo na kila mundu Kenya akethwa na opportunity embana ya ukona biashara kila mundu Kenya we Kenya akethwa atona ikusithi school ateuti ya kuisukulu nondo either dena fees kana sindo sia mudemboso ezuni lateta kwa kisungu middle income country by the year 2030 na nivote kalile ndeta banga ni maundu mau maile kwikwa document yona niti ni maundu maile kwikwa ni kenda tupike kiwango kiu na maundu maani tu kundu kutatu maani tuwe kindu chambe kisiasa na hata ile kweka ndino ya Kenya kisiasa ni kenda withie ni twakwata stability tina mathina makaona sindu cia muthembozu na yunga liko ni ya kisiasa ni bopa isi nikenda Kenya withie ni yaendea ni lazima tuwe na multipartism na ni lazima siasa sito sia mambingi na ni lazima siasa sito si issue based kana ukayanga waya policies lakini tikwa sia rastas ailie na kila kingi under that pillar political pillar ni ya recommend ye kana nitaile kwithwa na political reforms na isu cia cia katiba keu na katiba kaaka cia wakeu nuko na katiba keu ka siawa niko kana lawe cia mambingi na kana sioka kana lau serikali withie ni ku fund siama na kana sioka kana lau devolution power ya etokuwa ndoni nikanda withia ndu nimeuparticipate katika kwa sababu ya serikali yo na pia maundu ala serikali ni kwenda kweka isuni under political pillar na pillar ingi ito social pillar nayo siasa maundu make somo kwa hiyo aite katika document isu kisomo kitu ni lazima kethwe kikisomo kisio kitono utuma tupikia kiwango kiutu kwenda cha 2030 kwa hiyo kisomo kitu twa recommend icha ile usenswa ukethia andu imeonewa skills mathiki somoni ukethia tandu ba uyu mandawia no kwethia ndeka kana we ukethia ndeka no icio kwethia ndeka ndwangi kisomo kitu isio kiena vision 2030 yulwa nini also social pillar no bobe maundu ma uiti asia nitailethwa nelaita universal health coverage kila mundu ukethia we Kenya notona ku access uiti na uiti affordable utewa mbesa mbingi nundu andu nimethiwe makwata financial risks mbingi nundu mundu atwa hospital no thigwa mwene wa komie mochari na nduma mochari nundu muthivite bill maibo ma muthembo si motenda tume kwa isune ngalikone ya uiti ngalikone ya gender document isu under that pillar yaiti kana nitaile kwithwa na balance ya gender nundu either haume kanaka maundu ma youth pia under that pillar maundu ma urbanization na number shelter also under that pillar kwa hiyo detail nesa ukethia ni late nesa
twaile serikali ya ile ikata nikendoke thia ni kwa nyumba ndo makekala nyumbani isu ni social pillar ya keli nienda umina ya katatu ni economic pillar which is very key na isu ni yona ungamete lana katika vision 2030 economic pillar na yaitie ni maundu mautaile kwika nikenda economy ya Kenya yikiana mituki galikoni ya economy kwa tikasia nitaile kukati ya development ya agriculture wemi witu ni waile kuimprove wokethe atui kwete lambua nikenda tebande tusaubie masilanga nikenda wethe wemi witu netu nithia kiwo isunenga likone na sindu ila tukwe matwa mina uketha tikatesa zili mbene yembe twaketha tikatesa ili ile kiwa value kwanza ya ile process ida tukaumia juice na sindu cia muthembo isunenga likwa matunda isuni agriculture na bauno bope manufacturing na ota izie nitesa ubie policies zio tumandwala mena technologies ya manufacturing mo kaba Kenya ma invest tikwata technologies isu na ndo maituma Kenya and especially my youth majiandikwa na to expand manufacturing with katika kila county pena company sio manufacture sindo isuni galikoni ya manufacturing tourism twazia also to expand opportunities ya tourism nikenda with Kenya kwina resort cities ya makao mwingo makoka ku maitwete mbesa maundu aso onde Kibaki wambiisie na kufikia umundi wateto sisi awiona maundu aso ni maende na kuyaniwa kana wona ni babatiele tuivika 2030 nondo 2022 na bakuve myaka na naona tuivike vindesu maundu aso methiwa maneswe ondu mwabangite no nasi maundu aso ni maende na kuania nondo immediately ambia nitasawisiela ya Thika super highway ele tumekete muno talelwa ku connect the Nairobi na kila kingete kiene expansion ya airport sito JKA cia terminal ni ase bindani unit terminal itatu lakini unit ina terminal thandatu dulikana exactly the number lakini to expand JKA nondo to yawa nikenda uchumi wenyu with vibrant lazima mwetho wake wanza chandeke kiane kitona ukandeke ombinge twasioka twasisia upo wa port sito twewa nitu renew infrastructure la katika port wa Mombasa na tuisioka tumanda port yenge pawe boba siwe not at all upset the Lam port na lelu sukuma Lam wimbaka Southern Sudan na Southern Ethiopia wizileta Garissa Isiolo sio sindu cia ilo bau kila kingete kieni Konza City to conceptualize Konza City nikenda thitho nayo base ya maundu ma ICT na bau novo ibindane yupa twakiye maundu ma fiber optic elena tumie juni jogo tumewegwa kwena tumeme twinge TV stations mbinge nondo eto expandie in bandwidth nondo up optic fiber usisi ndo sio ndesi ya vision 2030 vision 2030 no ya siye katiba keu no ya siye katiba keu na nuko na nito implement hiyo already katiba keu kalaka siokie ka devolution resources sia tombaka kwa mwenende kila kingi to achieve hiyo of course ni review ya our education system no kwegwa jutu mete system ila ya evoto CBC isuno projects sia vision 2030 financial sector very key financial sector is very key. Wina ne bank ila sia ba Kenya sia nini taina commercial bank taina Barclays bank taina Standard Bank na ndwa mabangi ya mbesa nini bangi zuni sia malaya Kibaki oga ege system Asia ni to encourage policy ya bank mbingi with the NCA na especially microfinancing institutions pa we boba sia equity ya building society ya become a bank na inge mbinge cooperatives zia promote wana ndumaewa ni mambe ku save within the cooperatives na cooperative bank ya mesia vina ko no nasi ne maundu mainge pio megekie kuma jela Kibaki wa mbesi vision 2030 na no nasi pena atua nene ikuneto no na kelo huru noki anosi agenda 4 na agenda isu 4 bado big 4 agenda no part ya vision 2030 nondo Imwe ni kuhakikisha kana tuna food security izune anda agriculture ni kuhakikisha kana tuna nomba
isuni under the social pillar housing ni kuhakikisha kana manufacturing ni twaendesia isuni under the economic pillar na lengi neno ya health ilaje under social pillar kwa unaonasie nitende however naonasie kana speed ila taendete nayo ni ya slow iwe tiyo twa tiyo yebo ndo bindane yuka sisia niteta waithie tane director of vision 2030 kila ministry is of your budget nitaenda kuinterrogate budget isu ngenda tuhakikishe kana budget sio ndesi asa ubwa sina flagship projects ya vision 2030 na nitaya nenge ndaya katika serikali kila tu anena musumbi ni wewa lakini of late nene nonie where they are to nena muno yuluwa vision 2030 na where they have feasibility on debo although maundu alata design ito ma vision 2030 no maende na kwa opportunity ya kuimplement na kukwata maundu alata in vision ya vision 2030 yobo timba Kibaki ya mundu wa muuo na bindane emwe ni mona askale make menda ukwata mundu aya sia wachana naye ndenda andu mayarasiwa na kwa uni expect ona binda yako hii kuthikwa nundu ine siko kwa andu aingi muno andu ni mavango nesa withie kwina muuo nikenda withie ni twa symbolize maundu ala Kibaki wenda ila ai mundu wa muuo na kila kingi na ilo weta ni ana siasa ala titiwe nitailethwa ti andu mau kuna siasa sia muuo ta Kibaki nundu kuna siasa sia muuo na kuna siasa sia mbumangano kwa alati ana siasa ta Maliti na no nasie nye nina somie maundu maingi muno kwa kuma kwa Kibaki kindu kimwe na somie kinene kwa kuma kwa Kibaki ni kana ila win power wena power kabisa niwe munene pio ni wailethwa ute mundu wa meyono disi kwa kikamba kwita wata we mundu wena humility nikendo tongwesi ando no mpaka wisaidia wane wa power ndo umetomea naye kiuni kindu kimana alani kwa Kibaki kila kingi na alani kwa Kibaki nekana ando maitongo yawe ni mundu tena vision ndotongo ya si ando tesi baloenda umatwa na kila kingi na alani kwake nekana wanenga ando wea maeke makone lakini never me accountable kwako tabi gake wangu fulani ukamana mundu ekiata lakini ndukanenge muya mundu wea no imwate yaone atunenga we na itulekelia we lakini you are accountable to him na yabika ebinda ya kwitwa we accountable ukashoka kwake ukamutabi nundu wa unengie kina weki atacho that was Kibaki for you. Yes. Ni muvya muno nondo wakupata mwanya waku konena na itu andu ingi nesema yesi maundu aswindi mavikia na kwitha we maumya na nikwate musese ni wavikia na koteleka mwanya wange womboka ni tukwitha tuikomana kunena nesiwa maundu okauta na ndi nondo nokwete kivala cho Ngavana all the best and then wa siasa sia kuna wewe na siasa issue based otondo wasia wasomye kumakula kwa Kibaki na ndi mwendo musesia ni muvya mwanya kutambanya na kwa twetha nake mheshimiwa engineer Francis Maliti munini wa Ngavana kaunti ya Masaku kitumiki kunena nesia yulo anda yasia muthia Kumulilikana musumbi uthiumwe ya Mututia musumbi wa katatu wa ndeno itu ya Kenya Mwai Kibaki no rona tiwe ni thayo kwa katano na thomugwa wa thanthatu uyu ukite musi kwake othaya ni kaunti ya Nyeri ni twera sasikithuku wanzomo tiwanesa na ndikwendea usesia musio welungula ingi va Mutongo TV ngwatani wa Mukamba.